yababaga data bari tatira mprasoma ya Martinelli yari yikiko ikipa ni yasohowe naso mfite uraza ni umunsi ngiye kutuka Martinelli ngiye kumutuka kuba bye ariko nibutsa ko nanjye ndi umubye mana nyagasa Martinelli waje kuri kimwe cy'ubundi urahembwa cyane naso mfite roko gasa hano gasa tutazi gukina gute anyway congratulations kwa kundi ikipe ya Manchester City ibitego bibiri byose ingi Bruce Haaland igitego cyiza cyane nakuvuga ngo ni igitego cy'insinzi nubwo kai Havertz igitego cyiza kabisa cy'umukoza amazamu munyezamu ikipe ya Manchester City ariko umukino urangiye n'ubundi Arsenal itakaje umukino amakosa sinzi impamvu Arteta atangirije kuri ramparasoma y'umuntu witwa Martinelli nakurisi kumuzana ukamushyira iburyo sinzi impamvu ntayemeye niwe simbizi uko mubyumva hanyuma reka mbanze nshimira abantu mwese mwaje mukazana muri Kigali Universe aho twarebeye uyu mukino myeje muzagaruka nta kibazo imikino yose ibirimo nta problem abo ndabamaje yego ariko nta kibazo n'igita cyane reka badumubwire ngo congratulations kwa squad y'ikipe ya Manchester City Arsenal ntimugire ikibazo ikipe iracyari ya mbere mutuze ntimugire ikibazo amakosa arabaho ikipe gatakaza gatwara igikombe ndacyabona ko Manchester City itazatwara igikombe uyu mwaka Arsenal igikombe cyacyari cyayo ibyo wakwigira byose big win animasive Fuadi vamos Man City vamos mu biganza byayo 100% ifite match muri iki cyumweru hagati irakina n'ikipe ya Burnley iratsinda umukino wayo inganya amanota n'ikipe ya Arsenal ubundi no batangiye bacunga n'umuntu kundi kwibutse ko Arsenal next game ifite ikipe ya Newcastle wabari umwaka wa kane ikipe ya Arsenal igiye kuba iya kabiri ikurikiranya consecutively yose birategerejwe gusa ikizwe neza nuko Man City ikiza ibintu mu biganza byayo ikoza akazi kayo neza match yagaragaraga nk'ikipe kabisa ebyiri ziyoboye izindi mu gihugu cy'Ubwongereza match y'imbaraga ku mpande zose match yo kwatakana ariko detail na karite z'abakinnyi zikoze ikinyuranyo kuri uyu mugoroba massive congratulations kwa kuzi ikipe ya Man City yikomeye bukomeye attention reka turebe samuka neza attention City muberereke elingi brotiara tamineta umurozarapfuye Tsirikinyatsi Citizens Magic FM. Yes! Gorazo! Bamwita Ringi Brotiarande uyu musore w'umunyanorway nyuma yo kumva imirindi y'uwitwa Igor Thiago terekana igitego cya 23 nyuma yo kugenda akomanga ariko byanga Tsirikinyatsi makobwa kwa jinara Yesu Tsirikinyatsi Sandianeza Bolivia katika jina la Yesu Sirikana kampe hizo za Zambia toka daimoni arangije aryamira umunyabrazil musubizi wabo Gabriel Magalhaes bigabi bamushimiye gufata arandarengi wabo William Saliba kora icyo bari gukora no guca imyenda ye gusa arangije areba David Martin Raya anagama igitego cya Manchester City ashyira habi Arsenal Arteta baramukurugutura ngo yumve Arteta asubira mu ishuri Pep Guardiola kucyura umwana mubi cyane Pep Guardiola ukwezi kwa kane n'ukwezi k'umugisha n'ukwezi gusengeye yakwise ukwezi kw'akazuba bugamaho bota k'umugisha ka vitamine bebe tereka City hejuru mu
Mubicu ni ikipe ya Manchester City baba. Ese Arsenal koko byabaye bya bindi bya ya kipe yabaye iminsi 205 iri ku mwanya wa mbere ikaba igiye gusoza iri mu bishanga tutakifuje. Titiza bebe kunda ni Sherki Matisi shota ariko ritafite icyerekezo. Magehe ahita rekipera atanga pasi kwa Jeremy Dokuba full. Berijani flash abyinisha muziki. Rodrigo tanga pasi transversale cross ashaka Antoine Selom. Contrôle n'igituza Mateus Nunez Luiz. Attention reka turebe Sheriki Jamisa Rambika Nogonora Kura mu mwuka Finito. Magic FM. Yes! Gorazo! Bamwita Ryan Matisse Sherki. Pep Guardiola yamutwaye Paris Saint-Germain ngo itarabifata umwanzuro. Pep Guardiola mutwara Bayern yamaze kubana mayikorize byari byo. Ariko izindi kipe ngo zamubonagamo umukinnyi utarabigihanganje. Control ya Mateus Nunez Luiz. Restamani Drunken Master tanga ikipe ku kiranguzo. Ndavuga Bereshiez ananirwa kujya muri dueli. Maze bagucengera umunyabrazil bamusubiza iwayo za Brazilian. Babwira Gabriel Magalhaes ati nono. Hamagara William Saliba Rolls Royce bamusubizi wabo ati berereka urugamba n'urw'abagabo. Hamagara Christian Mosquera batijya muri Espanye ubanza ubaza izina ryanjye uko ryita. Banyita Superman, banyita Skillful, banyita Superboy, kubita crochet magique bebe. Hamagara Arteta namubwira turacyafite igihe cyo kwiga. Attention Seno imbere za Donnarumma Koribara King Kai zimya umuriro zana kizimyamoto kutoka Germany. Magic FM. Mugihe witwa Ryan Matisse Sherki ari mu mwiryo nyuma yo kwararikagaragura defense y'ikipe ya Arsenal, nyuma yo kuryamisha David Martin Raya. Arteta manura kizimyamwoto ariya mu bwami bw'Abadage. Hamagara kizimyamwoto yatwaye Champions League. Hamagara kizimyamwoto yuzuye. Maze Donnarumma nyuma yo kugaragura Ubutaliyani, nyuma yo kugurisha Ubutaliyani Squadra d'Azzurra, agurisha Pep Guardiola, agurisha Manchester City Tiad King Kai bamwambika ikuzo, bamwambika ikamba, bamwambika ibikwiriye, bamuhinda bose maze aturisha Arsenal. Yes! Mubicu! Nyuma ya Pep yararwaje muzunga Mikel Arteta nakurugutura amatwi ya Pep Guardiola. Batuzumva ryari? Donnarumma ntibazumva ryari? Iyi match ni y'abagabo. Magic FM. Imwititiza indititiza Chochumamo kimwe kuri kimwe kunda aragucenze jere bacomeka Pascal Nikoreye baracomeka imbere zamu Goal!
unyuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Erling ku munota 65 umukino hano bafata umupira batakiza mu gikipe ya Arsenal baranga Baby steps, pampa nziza ku bana bose. unaza umunyezamu w'ikipe ya Manchester City Donnarumma arawakira yomita Nicolel awucomekera Jeremy Doku Jeremy cyangwa basara w'ikipe ya Arsenal Muscaria yinjira mu rubugarwimikino atanga passe kwa Nico. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Kapitani w'ikipe ya Arsenal ngo kwitambikano Nicolel iratanga passe kaguruka ibumoso Saliba araryama uwitwa Mosquera araryama uwitwa Inkapi biranga Gabriel Magalhaes aza nka polisi yo muri filime. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Erling Brutaland utasara Arsenal ko ari muri iki kibuga hano aterekamo igitego ku munota 66 Manchester City 2 Arsenal 1. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Terekamo igitego cyane wita Erling Brutaland abasore ikipe Arsenal barangaye akara bita Nico O'Reilly uyu mwaka w'imikino imbere ikizatwara ikipe ya Man City. Uyu mwana bita Nico ni igitangaza